ko Abu Lahabi ta bo ko Abu Lahabi ko min ya aka jo muso Suwaiba bo ko tuma mi ciden bangena ko de bolito nana fo Abu Lahabi ko Abu Lahabi ya kan horonya bo ko Abu Lahabi sale ko donne jahannaba kono ko Abbasu ko asogora ma ya sura Abbasu te silamiya yere kono ko ale sogora Abu Lahabi ma jahannaba kono ko ayaye ko abolon ko ne abo muga ko Abu Jahal e Abu Lahabi akera chogodi ko depi ale donna jahannaba kono lafiya taye fo tenendo ale ka bolon ko ni jido be bola ube konnono ko ale bo muga le be lafiya tenendo de parce que ayetti ewa aka jong muso horonya cide ewa nana ewa akibariya ni cide ngolode ko o koso ko ni nye kafiriye ko ale lafiya soro jahannaba kono ni sonja ni cide ka wolole ko silamadu amba fuye folo ni hadisa min fule ni nyama saha hadisa sabati lente folo kele fulanna mi sogora hadisa inna ko Abbas o ya sura be kafiriya de la ni kafiri yere be a nyana wo silamiya makota ka kuma lo janko sinugoto ko ale sogora hadisai masaha ne hara sahara min sogora a sogora wakati ma ya sura kafiri lama de do ko ale sogora ninte fulaya sabana jahannaba dun ka kibarela ala ko la yuqaffafu anhum al'ajab wa lahum yunjaruna ala ko jahannaba den mugo be jahannaba kono ni ala te jahannaba janga kata fege yuka nta tige kabula hari doni fana nube lafiya ala ka aya ye kinin qisa galon tige ya la yuqaffafu be fala yuqaffafu la yuqaffafu anhum al'adab wa lahum yunjaruna ala ko jahannaba janga kata te fege yuka kullama khabati jidinahum sha'ira ala ko jahannaba dum be jahannaba ko ni jahannaba ko be la fudor ne be do faraka menedika no aya wiyere yo ka kuma galon tige ya ko Abu Lahabi ko tenen dale be lafiya soro ngalo ala ka aya ya galon tige ya ala ko jahannaba te fege ya uka jahannaba janga kata te fege ya uka sabati kera yere ko cide nye delili ke ala dela kam min ka jahannaba so fege ya waye Abu Talib de aye ciden ka dina defali minke me Abu Lahabi ta kisai masahan galondo ayo janga kata fege yali min fora ka jahannaba kono ala ka aya yere yo galon tigaya